in the next month or so. But metsa kotase. Ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone ya mogela dikgang tsa Botswana television tsa nako ya BOSUPA mme phirimaneng eno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile ga ke nosi ke na le Topo Taposa yo di ranolang ka tsa puo ya diatla mme pele ga re tsena mo go tsone a re tlhodumele dintlha kgolo. Tautona Masisi a kgothatsa maloko a BDP go busetsa kgaolo ya Shoma mo Dikgang. Ditshupo tsa Northern Trade di oka bagwebi ba mafatshe a sele ka dipalo tse dintsi. Fa mo go tsa metshameko Botswana a gapa dietsele tse tharo kwa moletlong wa African Union Sports Council. Wetsu di amogele. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo gape e leng moeteledipele wa Botswana Democratic Party BDP o kopile maloko a Dikgang kwa kgaolong ya Shoma go ikgata motlhala go baakanya phoso e ba e dirileng ka ditlhopho tsa setšhaba tsa 2019 ka go tsenya ba kganetso e le la ntlha mo ditsong go kgaolong tsa botlhophi tsa Shoshong, Mahalape, Botlhaba le Mahalape Bophirima. Thegong ya sepolotiki ya kgaolo ya Shoma e neng e tshwerwe kwa motseng wa Mokane mosong ono. Fa buisa maloko a BDP, Tautona Masisi o tlhalosa fa BDP e tswa kgakala e tsamaisa lefatshe leno sentle fa e sale ditlhopho tsa ntlha tsa 1965 le go bopa mananeo a tlhabololang matshelo a batho ga mmogo le go isa ditlhabololo ka tekatekano go ralala Botswana. A re mo nakong eno jaaka ba boloditse lebelo la go ipapaletsa ditlhopho tsa monongwaga Dikgang e tla dira maitlamo a itebagantseng le matshelo a Batswana ka jana ditsholofetso tsa 2019 di ne tsa kgorelediwa ke bolwetse jwa corona jo bo gogileng ngwaga tse pedi morago ga go tlhagoga ka 2019 a re go tsibogela ditlamorago tsa COVID-19 tse di phutlhamisitseng itsholelo puso e ne ya tla ka tlhomontšha ya ga Tautona ya reset agenda go tsosolosa itsholelo. O ne a tlhalosa fa dingwe tsa dikatlego tse di dirilweng ke puso ya gagwe di akaretsa go atolosa ditirelo tsa maranyane mananeo a temothuo gareng ga tse dingwe. Gone kwa phuthegong eo Tautona o ne a amogela boididi jwa maloko a mašwa ba ba tswang kwa diphathing tsa kganetso mme go goroga ga bone mo BDP go solofetswe go tla go gagamatsa ipapatso ya ditlhopho tsa setšhaba gore BDP e kgone go busetsa dikgaolo tsa botlhophi tsa Shoshong, Mahalape Botlhaba le Mahalape Bophirima. Party e ke yone hela e ntse e busa Botswana. Botswana ke nngwe ya mahatshe a palopotlana mo Afrika le mo lehatsheng ba ba iske ba entwe. Botswana ha iske a le ope. Botswana go rena kagiso ke lebaka la ntlha la gore o tlhopha kagiso. Party yone e tsamaisang Botswana e ke yone hela party mo Botswana e iskeng e tsogologelwe ke dintwa tsa tshollo a madi ke yone. Tse dingwe ga ke batla go bua thata ka tsone mme re a di itse ke party ya kagiso ke yone hela party e le gore e rulagantswe e na le tsamaiso e lolameng ke yone party hela mo Botswana e leng gore ga go tsena ko kokwanong ya yone tse di harologaneng a ke National Council a ke Congress sengwe le sengwe se tswa ko moding ko seleng ko wading
ko branching ko regioning hela ka ditlhabololo tsa rona re di rera di tsamaya ka tsela ke yone hela party e dirang jalo. Moeteledipele wa Business Botswana Re Norman Molele a re monongwaga ditshupo tsa Northern Trade Fair di kgonne go oka dipalo tse di nametsang tsa bagwebi ba mafatshe a sele. Fa a bua mo moletlong wa Kabo Dimpho kwa Francistown, Re Molele o tlhalositse fa se tla thusa go bapatsa le go godisa dikgwebo tsa monogae mmogo le go fa lefatshe leno sebaka sa go kala dikgwebo tsa lone mo mebarakeng ya mafatshe. Faith Ditete wa bega. I'm sure some of you have clicked and seen opportunities for collaboration in your... Ke dumela ha bangwe ba lona ba itiretse botsalano ke sengwe se re se eleletsang dikgwebo. Thus fostering partnerships and driving economic progress. Re na le bangwe gone ha ba ba tswang mahelong a harologaneng a akaretsa le ba ba tswang konte ha le hatseleno. Se se raya gore ditshupo tse ke tsa maemo a ntha. Maikaelelo a rona ke go phunyeletsa le mo mebarakeng ya mahatshe a kwa nte. And to be amongst the best fairs that anybody can ever attend in the continent and everywhere. Botlhokwa je seabe sa dikgwebo potana le dikgwebo tse di ikemetseng mo go godiseng tsholelo ya lehatshe leno go tlhalosiwa e le se se ka sekeng sa ikgatholosiwa. The private sector plays an important role in many economies. Dikgwebo tse di ikemetseng di na le seabe se segolo mo go ageng tsholelo, segolo jang ka bokgoni jwa go thama mebereko ka palo tse di kwa godimo. Ka jalo go botlhokwa go lemoga Business Botswana ka tiro ente e ba itirang ya go ema nokeng dikgwebo tse di ikemetseng. It's an imperative for which we ought to recognize and acknowledge their commitment. Re sale ho mohenyi mo karolong ya tsa leruo re bona mafa wa bona Mbuo Goats and Kalahari Reds o supile haelelang thatsa ya karolo mo ditshupong tse mme go taga gagwe go motetse ka tse dinte. So e nthusitse hela thata because gona le ditshupo tse di nthusitse hela thata gona le dipudi tse ke neng ke tsile ka tsone e le gore ke a di rekisa mme tsotlhe di rekilwe. Gape e nthusitse go dira botsalano le bao ba e leng gore bangwe ba bone e ka nna barutwetsi ba me. They could be my clients ba bangwe mo so that ka kwano thata mo northern side of the country. Small stock farming ga sa duma thata because of like reach or ka kwano ke an area ya foot and mouth, which is usually a challenge to most farmers. But I think they are going to this thing is possible. I think it will all... gape ke dumela go ta rotloetsa bangwe segolo jang banana ba ba neng ba latlhegetswe ke tshepo. I'm doing and ba ratile ba eletsa go ta go bona go ke direlang teng gore nna ke dira dilo jang. Ditshupo tse tsa bo 28 tsa kgaolo ya bokone sa le di simolotse ka la boraro mme di wetse mahelo a beke. Sologelo ke gore a bodijetse moa wa go itirela dithamo le go hetola seemo sa go dira dikgwebo go tsweng hanong go ya pele. Faith Ditete, BTV News, Francistown. Bangwe ba mabutswa pele a kape mo Botswana ba tlhalositse gore kape ya lefatshe leno e dirwe ka botswerere jwa maemo a kwa godimo. Bape ba tshwanetse go ithuta mefuta ya dijo le dingwao di sele. Ka jalo mookamedi wa sekolo sa go ithutela go apaya sa Gaborone College of Culinary Arts mme Monana Motswaledi o lebogetse baemedi ba lefatshe la Turkey gore ba bo ba tsisitse bape ba Turkey mono go bontsha baithuti ba bone dijo tsa lefatshe leo le gore di apewa jang. E le tsela ya go tshwaya le go ipelela beke ya go supa dijo tsa lefatshe la Turkey. Solofelo Tombale go ne a le ko. Sekolo sa ithutela kape sa Gaborone College of Culinary Arts se itlamile go ruta baithuti dijo tse di farologaneng go tswa mo lefatsheng ka bophara.
gore ba tle ba kgone go gaisana le ba mafatshe a sele mo kapeng. Ka jalo bana ba itumeletse gore baemedi ba lefatshe la Turkey bana ba ithaopela go bontsha baithuti ba bone ba le 16 dijo tsa Turkey e le karolo nngwe ya go ipelela beke ya dijo tsa Turkey. You know, when you are exposed to a different culture. Go kopana le dijo tsa mafatshe a farologaneng le tsa gago go tokafatsa dijo tsa gago. Re adima go tswa mo dijong tsa Sefora, re adima go tswa mo dijong tsa Seesemane, mme jaanong ka re ithutile go adima go tswa mo dijong tsa Turkey, re ka tokafatsa tsa rona, re dira motswako ya rona. When we're making our fusions. Mongwe wa boemedi jwa Turkey mo Botswana o ne a gatela gore ba dumela gore kokoane e ne le tlaleletso e e siameng mo ditiragalong tsa beke ya dijo tsa lefatshe la bone. So we specifically wanted to have a workshop. Re ne re rulaganya mokete o gonefa ka gore re dumela fa banana ba ba ithutang tsa kapei e le bokamoso. Maikaelelo a magolo a go tswa beke e ke go supagetsa batho dijo tsa Turkey le go dira gore di kgatlhe banana. Re ne re batla go tla fano go ruta baithuti go apaya dingwe tsa dijo tsa rona gore ba oketse kitso ya bone gore ba tle ba kgone go e dirisa mo matshelong a bone. Practice it in their future professional lives. Well, I've learned. Ke ithutile gore o kgone go apaya dijo o dirisa ditsompelo tse di farologaneng segolobogolo ka ebile e se gore go thata mo go kalo. Se ke se bone gompieno ga se thata go dirwa. Ke akanya gore e ne e le dithuto tse dintle go ne go kgatla. Di dirile gore ke kgatlhegele go ithuta ka dijo tsa Turkey. Ke sa lebale gore ke eletsa gore re bontshe batho dijo tsa rona kwa Turkey letsatsi lengwe. E ntse e le gone ko tirong eo go tlhalositsa fa seo se ne sa tsena mo tumalanong ya gore boemedi jwa Turkey bo tla thusa bangwe ba baithuti ba yone go bona ditiro kwa mafelo a apayang kwa Turkey gore ba kgone go tsweletsa dithuto tsa bone. Solofalo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Banni ba kgaolo ya Bokone Bophirima ba rotloeditswe go somarela dingwao tsa bone tse di farologaneng gore di se ka tsanyelela. Se se builwe ke mogolwane wa lephata la banana bong metshameko le ngwao wa kgaolo eo mme re filwe banda kwa dikgaisanong tsa moopelo le mmino tse di neng di tshwaretswe kwa Maung e le bontlhabongwe jwa dikgaisano tsa bodiragatsi jwa lefatshe leno tse di tsweletseng. Maranyane Samakata wa bega. Merafe ya Bokone Bophirima jaaka Bambukushu, Batawana, Basarwa, Bayei le Basubia ba ikgantsha ka mmino le moepelo ya bone ya setso e kgatlisang leitlho mme ebile e tsweletse ka go ngwa ka babogedi go tswa mono gae le kwa ntle. Mo godimo ga mo ngwao e ya bone e setse ikaile fa e ka dirisiwa go fetola itsholelo ya mohama wa bodiragatsi. Mme banda a ke ka mo dithamo tsa mohuta o di tshwanetse tsa sirelediwa ka gotlhe. Mo tsatsi la gompieno go re hostile traditional song and dance e leng gore ke mebino e harologaneng e leng gore ke ya rona mo Botswana. It's unique to our country. Ke mmino wa Speru, re na le ba mmino wa Phathisi, re na le mmino wa Stapa, ka kwano re na le mmino gape wa Diwari e leng gore mmino wa Diwari lo a Speru re itse re ke mebino e leng gore e binwa thata hela mo kgaolong ya rona ya Northwest. Setlhopha sa ditsuatsue sa gone mo Maung se leng sone se neng sa fenya mo karolong ya mmino wa Tsutsube ngwaga e fetileng se dirile bontle gape mme se solofetsa go ya go tla ka korone gape kwa dikgaisanong tsa makgaolakgang. 2018 a be re kgapela maemo a ntlha ka kwano a be re aga borona ra o ikgapela maemo a boraro. 2023 a be re kgapela maemo a ntlha kwano a be re ba ra o ikgapela maemo a ntlha go ga borona. Yana the defending champion. Bafenyi ba bangwe le bone ba nile le sebaka sa go bua ka ditlhopha tsa bone ba kaya gore dikgaisano tse di ama jang matshelo a bone. Di a re bopa, di a re kopanya, re stop up gape di re bula tlhaloganyo, they build our creativity because when we plan for the competition ga e tshwane ga ra production tse di ang go kgatha Botswana hela tsa kgaisano ka re ra kanyeletse le se go teng e be di bula our creativity level. Maitlamo a group ke go thusa ba dikubo dikhutshwane le go itusa bodutu hela le go tsosa ngwao ya rona gore Batswana ba e bone ka gore rona diware re dira kalafi. Ke motho o ke tsileng thata le Bakwena ke tlile Phathisi ke rutwa ke bafana ba Mokwena go Kasana re bina mo group e ngwana ga tse tuludi go Kasana ba nthuta Phathisi be ke ala ke itse Phathisi tota ke mototo ha ke leng teng a mona kwa nya go mpeno ana because seemo sa teng tota ne ke sa se solohela mme ne ke se budgetetse.
mo godimo ga tsotlhe dikgaisano tse ke maikaelelo a puso go ntsha banana mo mekgwatheng go ba fa seriti le go bopa setho sa bone. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Re salefo Botswana ba gakolotswe go somarela ngwao go thusa go kabakanya itsholelo. Mogolwane wa company ya Botswana Oil re Nkutlule Masima o buile seo kwa moletlong wa ngwao wa Boteti Cultural Festival kwa lekgadikgading la Leupane gaufi le motse wa Mokobaqane. Se baetseng Tebogo ka dintlha. Ba rotloetse le balatedi ba moletlo wa Boteti Cultural Festival ba tsile ka dipalo tse dintsi go ta go itusa bodutu ka go anywa lobebe la ngwao jaaka mmino, kopelo le metshameko. Maikaelelo a moletlo o ke go tsosolosa ngwao gore e se ka ya nyelela gore e te sologele dikokomane mosola. Re batla gore re go ribolole, re go somarele, re be re bontshe lehatshe gore ngwao ga ya tshwanela go nyelela. Kgaolong ya Boteti re na le merahi e harologaneng, mme go borelega ke gore re te gone go supa gore ntswa re le bophara re morahi o le mongwe hela. Bateti go na le Basobia, go na le Bakalaka, go na le merahi e harologaneng, go na le Bakurutsi, go na le batho ba baneng go twe ke batho ba Qane. Ane kgweto ta ile gore ka puo ya Sesarwa go ne go twe Qane khwe go gore batho ba Qane ba ba tshelela mo nokeng ye. E reka go setse go itshupa gore dithabololo dingwe di goma go mmetsa go nyeletsa ngwao. Batswana ba gakolwa go nna le seabe mo go itsosoloseng ka ebile se ka thusa beng ga go gweba ka bojanala jwa ngwao. Ke rotloetsa Batswana gore mme le ga re ntse re ithuta mo dingwaong tse dingwe re tseele ya rona re bapise le tsone re ska ra isia ko morago gore ngwao ya rona le yone e tsoga e kgona go tsamaya e anama le lehatshe e be e kgona gore e helele e kgona go rekwa ka madi sa rekwihiwa batho ba reka ba duela madi gore ba te go lebelela ngwao ya rona ba te go reka dilo tse re di dirang. Re leboga thata gore ngwaga le ngwaga wa gola ha o gola jana kana se ke dingwe tsa maikaelelo a tautona wa rona Dr. Mokgweetsi Eric Masisi wa bua gore a gongwe le gongwe ha re leng teng re ipele ka dingwao tsa rona. Moletlo o tshwarwa jana e le lekgetho la bosupa mme go solegela gore o tswelele ka go gola ngwaga le ngwaga ka go ngoka babogedi ba ba tswang konte ga lehatshe leno. Se baetseng Tebogo, Botswana Television, Leupane Pen, Mokobaqane. Dikgang tsa rona di a tswelela. Khansele ya Charles Hill e tlhalosa fa kopo ya bone ya konokono e le kago ya sepatela kwa motseng wa Charles Hill. Se se senogile mo phuthegong e mo go yone khansele e neng e rola semmuso dikopo tse e eletsang di ka akarediwa mo kabong ya madi a lenaneo la ditlhabololo la DD9 NDP 12. Lesego Mokwaisi o go rulaganyeditse pego e latelang. Ka go ya kokelwana ko Charles Hill ke nngwe ya dikopo tsa ntlha tsa ditlhabololo mo kgaolong ya Charles Hill fa e sa le khansele e godisiwa go nna khansele e ikemetseng go kailwe fa e ne a re pele ga kopo e tsengwa ga phutha megopolo mo tšhabeng ya kgaolo e mme ba kopa gore ka go ya kokelwana e ne yone e fefogelwang. The first issue e neng ba tswa ka yone Modulasetulo ne la inadequate access to health care services Modulasetulo e ne botsa di bosupa le gore they travel long around 200 kilometers go accessa the nearest primary hospital in Modulasetulo mme go na le kganyela yone re iseng ya malwetse gore re shotela ke bo nurse go bo Makunda re shotela ke bo midwife go bo Nojane re shotela le ke di drugs mo di clinic tsa rona Modulasetulo engwe e le yone ya inadequate learning facilities Modulasetulo e leng gore ra itse gore santse re na le bana go boipelo ba tsenang go nte kana ba shift Modulasetulo re na le bothata go junareng re shotela ke di classroom ra itse gore ha rena senior mo districting bana ba rona ba accessa from gantsi and as far as ka Modulasetulo ha rena any vocational training center mo districting Modulasetulo.
modulasetulo wa khansela Charles Silo ka lefa e le baemedi ba tshwanetse go netefatsa ditlhabololo tse di tlisiwa mo dikgaolong e le tse di arabang matlhoke a setšhaba se se nnang foo. We need to also bear in mind that the public out there has entrusted us for reba emele. So rentse bo individual go lebella thata gore ke tswa go kgaolong efe go iragalang, because this is the first exercise ye leng go ra go kalwa ka yone ke ba leng go re ba emetse at district level, ra go kalwa ke ba bangwe gape ba leng go at a national level, ra go kalwa ke ba bangwe, as you know that we are also sharing the boundary ya corridor ya rona Trans-Kalahari corridor. So batho ba go re kala, we are not only doing this exercise or this activity for ourselves, re irela generations to come. Very important projects, say, government the schools. Re tshwanetse go kopa ditlhabololo tse di botlhokwa thata tse re ka kopelang madi kwa pusong tse dingwe tse di ka dirwang ke rona re bo re itebaganya le tsone. We feel everything has to be done by the government, but gone are those days. Those are the things, those are the priorities. Tse ke tsone ditlhabololo tse re eletsang di ka tla mo kgaolong ya rona, mme re ka itumela fa re ka neelwa madi go dira fela jaaka re kopile. Number one, in the primary hospital, this is very, very serious. Re dumela thata sepatala le sone se re se batlang ebile se tla thusa kgaolo e fela thata. In all phases, be it construction, be it operation, the Kama was in a very good university. So, number one under the social upliftment. Dingwe tsa ditlhabololo tse khansele e di kopileng ke ka go a lefelo la kgopo ya metsi a leswe kwa Charles Hill ka go a tsela ya sekgele sa dikilomitara di le 31 ya Karakubisi Newkanagas le ka go ya ofisi ya kgotla ya ditsheko le sego mokwaisi BTV News Charles Hill. Bogogi jwa sekolo sa Donga Junior bo itlamile go tokafatsa maduo a wetseng tlase a sekolo seo. Maduo a sekolo seo a wetse tlase go tsweng kwa go 59.6 go ya kwa go 49.9% ngogola. Mogokgo wa sekolo seo re Kgopolo Mphuthe o kaile seno kwa mogwantong o baneng ba o rulagantse go kokanya madi a tla neelwang baithuti ba ba tla dirang sentle mo ditlhatlhobong tsa makgaolakgang a mophato wa boraro. Abigail Madorobo wa bega. Madi a ta kokwang amfa a ta dirisiwa go rekela baithuti didirisiwa tsa thuto e le tsela ya go oketsa mo go sepuso e se rekileng. Remphote a re sekolo se itamile go dira 60% mo dithathobong tsa lokwalo la boraro ngwaga o fela. A re ngona le tsholofelo e tetseng gore ba ka fitlhelela seo ka baithuti ba gompieno ba supa ba itumile molomo a tlase. We want to work for excellence. Re gwantela phenyo mme mo dingwageng tse di fetileng sekolo sa Donga ne se dira sente fela thata. Re bone kwelotaso ya maduo mo ngwageng o fetileng. The top performing schools nationally. But we disappointed our stakeholders this year. We had a drop. Re tswa go 59.6%, re ya go 49.9%. That drop. Mogwanto o thusa mo go lwantshe malwetse a sa tshelwaneng mme ebile ke tsela ya go fa baithuti maele gore ba nne batho ba ba nang le boikarabelo mo isagong. A sponsored work is also help us to combat non-communicable diseases. Mogwanto o thusa mo go lwantshe malwetse a sa tshelwaneng jaaka bolwetse jwa pelo. Godimo ga mo ha re ntse re gwanta jana go thusa mo go lapoloseng tlhaloganyo. Heart diseases, lifestyle diseases. So as you are working, you are not only announcing or not only sensitizing excellence in academia, you are also saying, as you are working, your mental health is being impacted. We have those skills. They become desperate. How many desperate
mo dithutong tsa bona ga bana go tswelela sente. Mme re hano re le batsadi re dumela gore se re se irang ke sengwe se se ka godisang boleng jwa lehatshe ka gore ra be re godisitse motho yo o godisang boleng jwa lehatshe. It's an investment. Makalana a ikemetseng le setšhaba ka karetso a gwethile go thusa sekolo se gore se kgone go fitlhelela maitamo a sone. Mopalamente wa kgaolo o kopile batsadi gore ba tlhokomele bana ebile ba emenokeng ba ba tabong ba kwala dithathobo ngwaga o fela. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Sekolo se se golwane sa Maunatlala se tshwaragane le mokgatlho wa Lions Club International se kokoantse madi a fetang 30,000 pula le dithoto ka mogwanto yo o duelelwang se le maiteko a go ipelega le go ikenola mo dikgwetlhong tse di lebaneng sekolo. Mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae yo gape e leng mopalamente wa lera la Maunatlala Re Setlhabelo Modukanele wa kgoletse botlhe maiteko ao a re ke sesupo sa gore sekolo seo se utlwile mokgosi wa ga Tautona wa go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng le diphetogo tse lefatshe leno le di tlhomileng kwa pele. Karabo Molosi ka pego. Baithuti ka le bone ba utlwang manokonoko a ditlhaelo tse di temogelwang mo sekolong di akaretsa dikago tsa borutelo le bonno tse di onetseng le tlhaelo ya didirisiwa jaaka motšhini o ntsifatsang dipampiri ba bo ba goga mogwanto o wa dikilomitara tse di 10 kwa pele le barutabana ba bone ka go lemoga gore letsema le thata ka mong wa lone mme matsapa a bone a ngoka thotloetso. Sengwe le sengwe se re tang re se tshotse ke se se tswang mo dipateng tsa rona. Re batla gore re bone gore sekwele sa Maunatlala hela jaaka tse dingwe tse ra ga re di thusa di nna le gone gore re ka tsenya letsogo mo go lekeng go godisa kana maikaelelo a lona a go kokoanya madi gore le kgone go thabolola sekolo. Eta boha 10,000. Ke tla o potla gape le go fisi gore ga gona sefe sa go mmea ba ba e boxing with kana go 5-10 yana ba di disa le zogo le la banleu ga ke tsore nka le boga tse lentseng yang a nne motho a nne le gore go kgonagala motho a le pele ga a leboga nka bo ke lahela ke thubega ka se le lohela be ke supa gore ke itumetse kana ke isuputsa ga batsi ke na le tumelo le tshepo ya gore the duplicate machine e re e batang is getting nearer. Ke sone so se leng gore se re thaba mo pelong go gaisa mo nakong ya gompieno. Go araba matshwenyego mo sekolong se ke go tsenya letsogo mo go ageng isago ya baithuti ba le 581 ba lefatshe leno le beeleditseng mo go bone. As a community and as a national leader, I must admit that I have been personally touched by the impact of the Lions Club International movement. Jaaka moeteledipele ke itumeletse maiteko a mokgatlho wa Lions Club a go thusa go rarabolola dikgwetlho tse di amang setšhaba mo go tsa botsogo le tikologo. Ke tlhaloganya botlhokwa jwa kemonokeng le tshwaragano. I understand the importance of community support and solidarity. Tsholofelo ke gore dikopo tse dingwe tse sekolo se di rometseng di tla atlega ka jaana dipampiri tsa go kopa dithuso di phatlaladitswe. Tiro ya letsatsi ya wediwa ka go phepafatsa sekolo go supa maiteko a tshomarelo tikologo. Karabo Molosi, BTV News, Maunatlala. Faretla kwa bokhutlong lephata la thuto le rotse ditilo di le 300 go rarabolla seemo sa tlhaelo ya ditilo kwa sekwalang se segolwane sa Motswakhumo kwa Lentsweletau. Fa rola ditilo tseo mothusa tona wa thuto le tlhabololo dikitso yo gape leng mo palamente wa Lentsweletau Mopane mme Naniki Makwinja a re go netefatsa fa dikolo di na le matlo a borutelo le didirisiwa tsa sekolo tse di siameng go ka thusa go tokafatsa maduo mo dikolong. Lizzy Class o tshotse pego. Sekolo sa Motswakhumo ke se bana ba se tsenang ba nna mo teng mme bangwe ba tswa malapeng a bone kwa Lentsweletau.
Meselebang ke kgwetho ya thaelo ya didiriswa dingwe tsa sekolo di tshwana ditilo, malao, ditafole le matlwana a borutelo. Lephata la thuto le rarabolola seemo se ka go rekela dikolo didiriswa di akaretsa ditilo di le 300 le malao a mathataganyane a le 60. When we compare the numbers that we are having of learners and the infrastructure that we are having, a re tshwantshanya palo ya baithuti ba re nang le bone le sekolo sa rona, re na le matlwana a borutelo a le 10. Se se raya gore jaaka re na le matlwana a lekalo fa ditlhopha di le 10 di tsenetse mo teng ba bangwe ba kwa ntle. Inside the classrooms, the rest will be outside. We are doing our best as Minister of Education and re iteka ka go thirela lephata la thuto le kgaolo ya kweneng. Re tsene mo tirisanong le rakonteraka go baakanya sekolo ka madi a didikadike di ropa bobedi. Re dumela fa se tla thusa go baakanya selebego sa sekolo sa Motswakhumo. I was so delighted when I was invited to come here. Ke ne ka ipela thata fa ke ne ke lalediwa go tla amogela didiriswa tsa sekolo ka kwana. Ka ke itse fa sekolo se ile sone se se saletseng ka morago thata ka didiriswa gona le dikolo tse dingwe. Didiriswa tse dišwa tse di tla thusa mo go rarabololeng dikgwetho tse di tsentseng bogodu jwa sekolo se tsebe-tsebe. Re na le dingwaga mo lentswe le tau jaaka re tle le di-VDC re etele sekolo. Re itlele matlhotlha pelo mo Motswakhumo bana ba rona ka go boding school ka kwa ba robala ha base mme go mpie kwa ha ke bona dimphompho tse di kana-kana ke itumetse mo ke sa itse gore ke ka itira eng. Nna ke itumetse hela thata because I know the situation and I hope that you are all going to be happy. Itse seemo se sekolo se se leng mo go sone ke solofela fa re tla itumela le dipaakanyo tse ke itse gape fa matlalwana se mo seemong se se siameng mme fela dipaakanyo di simolotswe. That you prefer and I hope the maintenance has at least started. Mothusa tona Menane ke Makwinja na kopa bodiredi jwa sekolo go tlhokomela didiriswa tse ba sa tswang go di amogela mme a ba itse sa bogogi fa go tla itebagangwa le mathoki a mangwe a ba na le one fa madi a bonetse. Lizzy Class, BTV News, Lentswe le Tau. Watsore di ba khutlo gonefa jaaka ke sutela morwa re TT yo malala a laotswe ka go gofa tsone tsa metshameko. TT go lebega lefatshe la Botswana le dira diaberetso diaba mo go tsa metshameko jaaka gona le dietsele tse di amogelang go mafatsheng a sele. Emma jaaka ba ne ba le ka go Zambia ka kwa ba region 5 ba direlela go katlala ka diatla tla ke tsenela ka tlhamalolo mo go tsone. Tsena mo go tsone retso. Thank you. Tsa metshameko tsa Botswana tonight tla go gona ka thato Kgosimo re bosigong jono motho madume lefatshe leno le tsele gapile di etsele di le 5 kwa moletlong wa borataro wa lekgotla la African Union Sports Council wa Regional Annual Sports Awards o neng o tshwerwe kwa Lusaka, Zambia. Sekgantshwane sa lefatshe leno le tsile tebogo o gapile di etsele di le 2 e leng ya motshameki wa Reo Motlana wa ngwaga ga mmogo le ya motshameki yo ga iseng wa ngwaga. Lefatshe leno le ne la tswelela le tsabakela le phamola tlotla ya lefatshe le le gaisitse mo godimo ga mo lekgotla la AUSM le tlotlomaditse bao ba nileng le sabe se segolo mo go tlhabololeng metshameko kwa mafatsheng a bone mme mono gae ga le mo gwa Medocas Makgato le kitso ke moeng mme Makgato o segeditse ka lobaka maemo a bodulasetilo jwa lekgotla la Botswana National Sports Commission fa ke moeng e ne le mookamedi mogolo wa lone. Faraboela mono gae Batlan Ezra ke ene mampudi wa kgaisanyo ya letsatsi ya Alex Mpui Sanchez Extravaganza e neng e tshegeditswe kwa Legaya Academy ka Matlhatso. Ezra o fentse ka palo gotlhe ya dintlha tse 4 le sephatlo Fano Fatima Dor a feditse mo maemong a ntlha ka go go bomme. Kgaisonyo eo e ne rotloeditswe ke Sledges Foundation Sogala Mebaeng. Ezra o tsena mo kgaisano e ana le tsogana le ga godimo jaaka e le mongwe wa ba setse ba iponetse sephaka wa go emela lehatshe leno kwa kgaisano ya Africa Youth kwa Africa Borwa. O hentse metshameko ya gagwe yotlhe a tshameka maleka gangwe mme a ise a lathegelwe. Ezra o hentse ka dintha di le 4 le sephato mathakore la dingwaga tse di ka hatase ga le 15 a sala morago ke Kimdo Prosper mo maemong a bobedi ka dintha tse 3 ha maemo a boraro a ile kwa go mogomotsi ke fentse lene ka dintha tse 3. Yeah, I'm pretty happy to get a win out of this. Shows that
I'm still up to par with my chess. I'm still practicing for. Ke itumeletse phenyo ya me ka supa ha ke santse ke be mo maemong a mante a motshameko o jaaka ke bankanyetsa kgaisano ya di-Africa Youth Championships ya kgwedi e tlang. Because I was playing with the other guy in under 17. But overall, yeah, it helped me a lot. Ka go lethakoreng la banana ba dingwaga tse di ka hatase ga 17 o le file masilo ke ene Mampudi morago go kwanya dintha tse nne le sephato mo maemong a bobedi a latelwa ke Minon Abhishek ka dintha tse nne ha maemo a boraro a ile kwa go ga baitsi Lemi ka dintha tse tharo re sa le ho mo lethakoreng la mabutswa pele kana masters le hentswe ke Phemelo Khetho. Itumetse gore gompieno ke kgonna go tshameka jaaka ke tshamekile go tla mo motshamekong o ne ke ipaakantse gape ke itse gore diopponent tsa me le tsone tle be di ipaakantse mme ke itumelela gore ke ne ke kgona go fenya metshameko ya me ebe ke kgona go nna number 1. Tournament ya gompieno go re ne iphutile batshameki ba pele ba bogologolo mo section yone ya pele so go tshameka le bone gape ne le go ikgakolla ga bogologolo so le go tshameka ga le ne le go akona ga bogologolo ke ebe ke heletsa ke he. Morulaganyo ya kgaisano Alex Mpuisa a re kgaisano e tsamaile ka thelelo ebile ka ha e tsamaile ka te ba solofela gore mo bokamoso ba itshegetse kwa Francistown. Radegile re lebeletse gore sologolo ne le ntsi a teng ithuso ke gone gore re sala re ipapatsa a teng kgwedi pele ga re tsena re kgonne go attract a gore re go ngoke bana ka go harologa mdikune tse harologanya a teng re ne re na le bana go dikune tse harologanya di ka nna 12 kana ke 12 and bana ba teng ba supa gore ba rata le batsadi a ka ntse re buisana le bone ba rata ka bana ba samkileng ka teng ebile ba ne ba eletsa gore o ka re mosameko ntsenyana kana thulaganyo ntsenyana re ka e dira gape mo ngwageng. Kgaisano eo e ne ngwekile batshameki go tswa dikolo tse di heta 10 e ne dirisiwa go bankanyetsa batshameki kgaisano ya Africa Youth Championships e tla tshegetswa kgwedi e ta kwa Afrika Borwa. Segolame Baeng, BTV Sport. Fa re tswelela setlhopha sa Makgap City ke sone bafenyi ba liki ya bomme ya Western Block ba sena go fenya sa GAF ka dino tse tharo go tse pedi mo motshamekong o no tshamekela kwa motseng wa Hukuntsi. Phenye eo ya Makgap City e ba bonetse phatla kwa makgaola kganyeng a kgaisong ya kgwele ya dinao ya ditlhopha tsa bomme a DTCB a tla tshegediwang ka kgwedi ya Phukwi mo Gaborone. Yana setlhopha se dikatlago tsa sone ka gore liki nako e le ne go santsane go ise go wele sentle ka re batlang ka teng e rile last year ka di competition tsa di Easters setlhopha sa kgona gona di champion sa tswa gape a re ka presidential competitions ka presidential holidays ga nna le tournament ya tswa gape ya na bo Mampudi mme ka tournament ya July setlhopha sa nna di finalist di run up ano e rile ha le ke ya region ya ka ya Motsubonyana setlhopha e bile sone se se tlhomileng go pele re na le dingwaganyana re tshameka league ya borrehela so last season re be re mobilize re ira di tournament gore re nne le kgwele ya bomme mo region because as the region our mandate core mandate ya rona ke development and kgwele ya dinao ya bomme is classified under development mo ka Botswana Football Association so gone go sa re je se monate gore re le region ga rena development mme le sone se re se tshelela ga re tshelele gore gongwe re nne le liki ya bomme hela ya borrehela bomme ba seo yana ha re sena liki ya bomme re sena youth development go mo ga gore be center le region. Kwa bokhutlong setlhopha sa Gaborone United se witse paka ya 2023-24 ya liki ya Botswana Premier ka phenyo ya dinno tse tharo go elengwe ya Holy Ghost. Phenyo eo e netefaditse famo ya golele e fetsa maemong a boraro ka dintlha di le 63 Ryan Kgengwanyane.
The Money Machine ba tsene foo ba tsepamise maikelo a bone a go gapa dintlha tse tharo mme ba ntse ba etse semotlhoko kwa Johaneng le kwa Francistown kwa Johaneng Galaxy le Township Rollers ba neng ba tshameka e re mo motsotsong wa 24 Lebogang Ditsile a tlhoma banna bao ba go ditakaneng kwa pele. Metsotso e le mebedi moragano eo Tataone Kgamanyane a oketsa ketapele ya Moyagolele go dira dino tse 2-0. Ya re go setse metsotso e le mebedi gore die go ikhutsa the Holy Boys ba go gela e le nngwe kwa morago ka ona le thata o bopile go isa motshameko o ko nakong ya go ikhutsa ka dino tse 2-1. Ya re karolo ya bobedi tsamaile metsotso e le 20. The Money Machine ba oketsa ketapele ya bone go nna ya dino tse 3-1. Kgamanyane a nosa ya gagwe ya bobedi ya motshameko ebile le ya bo12 ya paka eno. Le fa ba nnile le tshameko e nte mo karolong ya bobedi go nosa ya bo e le maba mo setlhopheng seo sa Holy Ghost jaaka motshameko o no fela ka dino tse 3 tsa Gaborone United go e le nngwe ya Holy Ghost. We did much better. Sometimes you think, or why this time? Why the last game? We gave most of the small boys, but there was no chance to make the chance, and they played very well. We did very well because of giving some small boys a chance to play today. I think we did what we could. It was a good game today. Both teams played. E ne le motshameko o monate ebile ditlhopha tse pedi di tshamekile bontle fela ka go tlhoka lesego re ne ra se ka ra kgona go fenya league. That side, but it is what it is. We've done our part. At least we managed to get 3 points. Maduo ao a raya gore Gaborone United ba fetsa paka ya 2023-2024 mo maemong a boraro a dintlha di le 63. Holy Ghost bone ba wetsa paka eno ba fologetse kwa liking ya First Division ya kwano borwa ba sena go fetsa kwa mogatleng wa loko ya Botswana Premier ka dintlha di le 23. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Lobatse. Pego eo e re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight tla ke busetse tiro go go rata re ga go le dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Tla ke go leboga Titi mme pele ga re tsena mo dintlheng kgolo mabane re letse re bona jalo league tla go bokhutlong raitso re solofele eng jaanong mo go se latelang. Sentle e fedile mme anong ya go feleletswa ke makgaolakgang a Orange FA Cup go eleng gore setlhopha sa Galaxy ba tla ba thulana le Saurapa United. O di bona jang re tsoga le bile re tla di bona e setse di tswa kako go tse jalo tla ke tsena go ke go lebogela re tso gore mo re file yone pego e dileng di atla eo ya thank you re ke aka Titi ane a di tswana jalo tsone tsa metshameko mme pele ga re konotelela dikgang tsa rona mo nakong ya gompieno tla re lebe dintlha gape. Tautona Masisi a kgothatsa maloko a BDP go busetsa kgaolo ya Shoma mo diatleng tsa Domkrag. Ditshupo tsa Northern Trade di ne di ngokile dipalo tse di kwa godimo tsa bagwebi ba mafatshe ya sele. Fa mo go tsa metshameko Botswana gapile dietsele tse 3 kwa moletlong wa African Union Sports Council kwa Lusaka, Zambia. Wetso re di ba khutlo gone fa mme re tsweletse mo Botswana Tonight ka dipuisano tse di latelang mme pele ga re tsena mo go tsone tla re tlhole tsa seemo sa lewapi.
Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka se mosalapi se di ya ke Lydia wa Dikgomo fa re lebela sensalapi maitsebeng ana se re spetsa fa go apogile lefatshe leno ka bophara mo tsela ka mosegona se re go thibile ka bontlhaba mo dikgalong tsa kgalaga di borwa botlhaba khatleng le kweneng fa mo dikgalong tse dingwe gona re se tsore go bona le dibata tsa maru mo phakeleng gona go tla ikutlatsa go le tse di mo dikgalong tsa kgalaga di borwa botlhaba khatleng kweneng le bokoni botlhaba ka botlhano go ya go BOSUPA fa mo dikgalong tse dingwe gona se re be go le mololo ka bofera bobedi go ya go lesomele boraro fa re lebela mo sekolong gona se go ikutlwa go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 26 go ya go 20 bofera bongwe fa re lebela ditoropo dingwe mo borwa ba Afrika gona re setse go go apole go Port Elizabeth ga mogale maseru ka lesomele fera bongwe go maseru 24 go Port Elizabeth go manzini gona go tla bona dibata tsa maru ka 22 Antarctica Beira le Lusaka go tla bona dibata tsa maru ka 25 ko Lusaka 27 ko Beira 22 ko Antarctica fa go Harare gona go tla go apula ka 23 Rason ha mogole Blantyre gona go tla bona dibata tsa maru ka 20 ko Blantyre 30 ko Jerusalem Kinshasa gona se tsepula di phefo di khadima ka 33 ke sone se se msalapine ke se re tsogele ka lo borok